Kuki Jo Furupna Taliba Demand Sing Center Lengang na Piroi Amit Shah na Hongno na Fongdokre. Manipur da Thokliba Irang asiga mari leina New Delhi da ikui da Union Home Minister Amit na chair law duna pangthokiba State Asige Secretary Review Meeting da Kuki Jo Furupna Taliba Separate Administration natraga Union Territory sembagi matang Center na khanaroi amadi Kuki Jo Singna Taliba Demand Sing asi Piroi haina na Hongno na Fongdokre. Pangthokiba Secretary Review Meeting aduda Manipur ki Governor Joy Kumarbala amadi Ministry of Home Affairs Government of India gi makok thongba official sing sarugya ki haina official oiba pau asina phongdogli pau asina makha tarduna hai famkiba Secretary Review Meeting aduda Manipur ki Governor Joy Kumarbala na hauzik oiriba Manipur ki law and order gi phibam amadi makha ta na Kuki Jo community amadi Meitei community gi marakta pangthokadariba peace dialogue asigi matangda karamba stakeholder singna mifam asida yaholaga santi amasung Raksa Puraknabagi Anauba Lambi Ama Yatnabagi Matangda suggestion kaya thamki haiki government ki suggestion asi taraba matung Union Home Minister Amit Shah na Kuki Jo community sing na taliba demand sing maru oina separate administration natraga Manipur dagi tokhaiba Union Territory sembagi wafam central government na kaidonung da khanaroi amadi Kuki Jo sing demand asi Piroi daba demand ni haina Union Home Minister na nahongna na mifam adu daning singki Union Home Minister Amit Shah na makha tarduna mifam aduda yaukhiba Ministry of Home Affairs ki makok thongba official sing Manipur gi Governor da hauze Home Ministry na suspension of operations so da lairiba Kuki militant sing miya mamangda thoktuna phongna khulai paiduna chali haibagi official oiba information ministry asi da laire maramaduna so da lairiba khulai paiba militant sing asi makoi gi designated camp sing da laihanduna marik Mirak tinba mafam sing da khulai paiduna chatpa thingada bani haina Home Ministry official sing amadi Manipur ki Governor da kanba instruction pikre haidi source asina makha tarduna hai karigumba Home Ministry ki warning asi shu da lairiba Kuki militant singna indaba taragadi makhoi gi mathakta ain gi oiba chapchaba action lokhatkadabani haina su Amit Shah na directive pikhi haidi Meitei MLA ama CM oina khanduna anobo lengak sembada Kuki MLA Singna yaningbagi ingit sambit patadra pikre en birena Chief Minister fam thadokro matung lusingba ama khanba ngamdabadagi lamdam asta President rule chalairi state asda anobo lengak ama semna lalung sinbada Kuki MLA Singi su firep lawraba yai hairi hiramasigi matangda pause asina phongba pawgi source ki matung inadi state lengak semba anobo lusingba ama khanbagi matangda Kuki MLA Singna firep lawnabagi mifam ama tha sigi taraga mapanda kangpokpida pangthoknaba thorang tawkhre hairi hairiba mifam adu Kuki MLA mapan amadi Kuki Jo Singna CSO Singi Lusing Basing Su Saruk Yagani Haidi Paugi source asina makata ribadi Kuki MLA amadi CSO Singna no balengak ama sembada pamlakli ba asi handak numit ninigi Khongsata Manipur da laklamba BJP ki North East Incharge Sambit Patrana Kangpokpida satuna Kuki MLA Sing amadi CSO Singa unaduna wari Sanakraba matung de laura kiba firep oiba yai hairi paugi source asina hairi Sambit Patragi Kuki MLA Sing amadi CSO Sing de state asina no bolengak ama semna bulusing ba ama khanba matamda Meitei gi MLA khanba de yaningbra haina hangba matamda wafam adu Kuki MLA Sing amadi CSO Sing na yaningba phongdor kiba lai haina paugi source asina hairi source asina makha taribadi thasing ki taraga mapanda pangthokna ba thorang tawri hairiba mifam adu da thanglun SC gi MLA bungjingil balte di masagi anabana maram oiraga saruk yaroi aduga atai Kuki MLA mapan di soidana saruk yagani loina Famadu the Wadip Kayasu Laura by Haidi Indian forcing the Pakistan ki drone singarang hingkap thakibagal in artillery cells sing to gaikre US and Mapung oina thodang load in India mati Pakistan ani ki marakta sok na riba lan mai kai ani makta yana purok padagi ngarang numidang pung manga dagi ceasefire tong nakra su Pakistan na ceasefire gi yana bagi wafam adu thugai duna ngarang numidang Jammu and Kashmir gi Baramulla district amati line of control ga nakna laibong fam sing the drone strike sa taduna landarakre pawasin hai lebak ani gi marakta ceasefire sa na re haina lauthokro matung ngarang numidang pung taruk ka makhairum taba matam da Pakistan gi kai digi international border oiriba Eknur Rajouri Panwala sector amadi RS Pura sector da artillery cell sing kapsin bagaloina drone attack satharaki hari Pakistan gi maikai degi satharaki ba attack adu da Jammu gi Samba district Srinagar gi Rajouri gi sector amasung Palanwala sector gi mufam sing da sapmana ba thawong adumak satharaki Pakistan sathaki ba thawong aduna India gi maikai degi so handuna paukumpi ki Indian air defense system amadi Indian force sing na Pakistan gi drone sing kap thaki bagaloina artillery cell sing Center Pet Tauki Hairi Pakistan ki luzu da bathong adu asawa phongduk na duna Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah mafam asida ceasefire leite Srinagar city da Pakistan landarak gi ahubo makhul kaya tare prajamiyam mipainare air defense unit singna position lawbaga loyar Pakistan gi mathak da paukhum pi ga dabni haina phongdoki India gi Foreign Secretary Bikram Misri na paumi sing unaba amada phongdoki bada Bharat amadi Pakistan ani gi marakta yana ki ceasefire gi wafam adu Pakistan ngak na satre masida India na tarai na laude ceasefire thugai duna Pakistan gi lanmi sing na sathar ki attack adu
इंडिया की लानमीसिंगना मतिक चाना पाउखुम पीकी ओइरकलिबा फिल्म असिदा इंडिया की लानमीसिंगना मिकुपना हुमसिंगना लेरी इंटरनेशनल बॉर्डर अमदी एलओसी दा पाकिस्तान की लानमीसिंगना लांदारकलबदी मदुदा थेंगनरनबा इंडिया की फोर्सिंग द खंगनख्रे हाइरी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल की माइकई दगिसु चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यांगी अमदी यूएस की मरी लेनबसिंग द पाकिस्तान सिस्फायर वायलेंस तौरे हाइना खंगनख्रे महाकना मखाताना फोंदोखिबदा पहलगम टेररिस्ट अटैक अदुगी दमकता इंडिया ना तंगाई फतना काउंटर टेररिज्म एक्शन सिंग चथकिबनी लान असि इंडिया की अपाम बनते हाइना सुपोंदोखी नकल अमरोम द भारत अमदी पाकिस्तान अनेक मरकता लान सोकनख्रब मतुंग नुमित तरुकनिगी मतुंग द कश्मीर वैली द महौसागी पुंसी द खरम मखै हंजिलकप ngamkhre भारत अमदी पाकिस्तान अनेक मरकता ngarang ceasefire sa thakhraba matung ngarang numidang pung 13 taba matamdagi kashmir valley da aircraft missile amadi drone sing phawba ukhibaga loinana khonjen chutaba phangki hairi PM Modi na chair laudani Union Defense Minister Rajnath yauna awang bathaki mifam pangthokre इंडिया अमदी पाकिस्तान लेबाक अनी की मरकत मिलिटरी की ओइबा उंखटनबा की चांग वांखलक्तुना नुमित हुमनी नकल अनी की मरकत खुथोकना दुना लैखिबा अदु ngarang numidang वैरम की हौरग लेबाक अनी की मरकत खुथोकना लेपख्रे मतुंग असि एवंगन बदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चावल NS अजित डोभाल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर याउना आर्म फोर्सेस नेवी अमदी एयर फोर्स की शिप सिंग लोइनना अवांग बाथाकी मिफम अमा पांगथोकरे तोंगान नेशनल न्यूज़पेपर सिंग द रिपोर्ट तौबगी मतुंग इन हाइरिबा मिफम असि ngarang लेबाक अनी की मरकत सिस्फायर लाइक्र मतुंग जम्मू एंड कश्मीर द पाकिस्तान की ड्रोन क्या पाइबो उखिबा अदुगी मतुंग द पांगथोकपनी मरक असिदा पावम की मतुंग इन इंडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल की फिबम सापाना री हाइरी ngarang लेबाक अनी की मरकत सिस्फायर तौनाख्रबा मतुंग पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ना फोंदोखिबदा खोंथांग असिना लेबाक अनी की मरकत लेरिबा वाथुकसिंगना मरम ओइरगा इंतप्पा अमदी चाखुतपरोमदा संगसिनबा ngamdana लेरिबा असि लोइसिनबा नोबु खोंथांग अमा ओइरगनि हाइना फोंदोखि पनबया बदि ngarang numdang पाकिस्तान की डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन इंडिया की DGM ओदा फोन तौरक्तुना नोंथक लेमाय अमदी सिंगी इमाय द खुथोकनबा लेपनबा यानाखिबनी मदुगी मतुंग तरकपो ओइना hayang nungthil लेबाक अनी द DGM ओना अमुक हन्ना वरी सानानबा लेपखिबनी मोबाइल फोन अमदी स्मार्ट वॉच हुरान बद सेनबनी हाइबा मियोय मरी फगतख्रे लुपा लाख मंगा लिसिंग यांखै रोम की ममल ओगिदा मोबाइल फोन ताराग निपन अमदी स्मार्ट वॉच गहरी अनि हुरान की बग मरी लेना पुलिस ना लोकल की केस तो हुरान बगी थौदोक अग चेनबनी हाइबा मियोय मरी ngarang फगत पंगमले हाइदी पुलिस की पावर से हाइ फगत लब मियोय मरी अदुदी उरी पोक पोलेम लेखाइ दगे हजिकना थांगमैबनी युमनाम लेखाइ द लेबा ताखेलमम नोंसाब सिंह सही कुन लमसांग बाजार दगी प्रीतम मोइरांग थेम सही ताराग निपन मयांग लांजिंग तामांग सोरक मपल दगी माइमोम इडिसन सही तरह निपन अमदी अवांग खुनो मै लेकाय दगी लेस्रम अकुसिंग सही तरह निपन कवि मखोय मरी दगी मोबाइल फोन तरह मथोय 4 व्हीलर अमा स्मार्ट वॉच अमा फंगले हारी नकल अमरोम दंगारंग NIA न लखत केस अमा मरी लेना मियोय अमसु मणिपुरी पुलिस की कंगुना फारे हारी फारा मियोय अदुना वांगवन मनिंग लेकाय दगी सगोल सेम सनातोम बसिंग सही कुनगा तरेत कवि मंगोंदगी मोबाइल फोन अमा सिम कार्ड अनिसु फगत पंगमले हारी सिस्फायर तौनख्रब मतुंग नुंगैका पलेपख्रे इंडिया अमसुंग पाकिस्तान लेबाक अनी की मरक तंगारंग नुंथिन पुंग मंगा ताब मतमदा सिस्फायर तौनख्रब मतुंग हजिक फावगी ओइना नकल अनी की मरक लाइन ऑफ कंट्रोल द कापगी थौदोक अमत लेट्री अदुमकु सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर एरिया मिकुपना हुमसिंगना लेरी नौनु ओइरकलि फिल्म असिगा मरी लेना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शेयर लौदुना ngasi हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग पांगथोकरे मीटिंग अदुदा यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर नेवी एयर फोर्स अमसुंग आर्मी की चीफ सिंह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहानसु जरुयाकी मिफम अदुदा प्राइम मिनिस्टर की मैकेदी ऑपरेशन सिंदूर द इंडिया की फोर्सिंग ने लौखिबा थौदांग अदुबसु थागत फोंदोरकली कंगला पाउडगी लेखुचरके PR ना मणिपुर की इशू लोइसन बंगम लोइदबना अथुबद मियाम की लेंगाक लागलागनी MP सना जावा हौजिक लेरिबा PR लेंगाक असिना मणिपुर की इशू लोइसन बंगम लोइदबना अथुबद मियाम की लेंगाक लागलागनी सही तरेत खुंदाकपा एंग्लो मणिपुरी वारना सिंह बाइखुई की पुवारीदा अककनबा लान कया थेंगनकिबा अदुंगासी अखुइना थेंगनरिबा असिदगी ताबा नत्ते हाइना राज्य सभा की MP सु ओइरिबा निंगथौ लेसेम सना जावबना फोंदोखरे ngasi इम्फाल इस की युमनाम खुनो अवांग लेखाइ दलेबा गोल्ड स्टार क्लब द MP लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की मखादा नौना साबा बिल्डिंग अमा संगाबगी थौरमदा MP असिन वफम असि फोंदोकदुना मखाताना हाइकिबनी मियाम की लुसिंग बसिंग पुंसी लगा थबक तौदबदगी मियाम ना हौरक लबदी लुसिंग बसिंग अवाबु ओइगनी सही तरेत खुंताकपा अमसु एंग्लो मणिपुरी वारना सिंह बथोकिबा अमसु मदुदा मैथिबगी मरमदि मतमदुगी लुसिंग बसिंग लिंगजेन मानादबगिनी हाइबसि पुवारी न ताकलबसु अखोइगी मिरोल की लुसिंग बसिंग ना खंगदबगुम तौरी मियाम ना लुसिंग बसिंग पुंसिन ना हाइरिबसता करिगुम बतातबदगी मियाम सौरक्तुना लुसिंग बसिंग द ओनसिलकलबदी खुदुंग थिबा नंगनी हाइरी थौरम अदुगा मरी लेनन इसमगी हानगी प्रेसिडेंट एन राजेंद्रना हाइकिबदा अखोइ लिंगजेन मानद्रबदी येकनबा थेंगनबा वागनी हाइना खंगाहि कयाना हाइरबसु मियामगी मिहुत ओइरिबा MLA सिंगी मरक्ता पुन्ना थबक तौबा ngamdabadi लेंगाक लैबा ngamdaba हाइबसि तुंगी मिरोलना हौजिक लैरिबा मिरोल सिंह ngakpirakloy laibaki luraba matam asida MLA masing kunga mathoi lere athubada lengak semlagadi haina miyamda apangba sinaba tawri MLA marakta lingjen manade haibasi mapan thoklaktabana phai lengak semge haibasu ngamlaba matamda sembiu masing suba sunattabana lingjen manade
ताकपसिना येकनबसिंगना खुदोंचाबा लौखिगनी हाइरि ngasi gi thorom adu yumnam khunong awang singlip ki president S Bijoy Khuntrapam GP gi member Usam Indra Kumar Harauro Tankam GP gi pradhan TS Indra Kumar singba saruk yakhi